Hamjambo ndugu zangu, hamjambo, naamini nyote mko salama na familia zenu. Kuna jambo nataka tuzungumzie kidogo tu. Ukihitaji maelezo zaidi unaweza kunitafuta inbox, naweza nikakusaidia. Sio tu kwa kujaza tax, hata kama huna ile haja ya kujaza tax kwangu, lakini ninaweza nikakusaidia mawazo ambayo unaweza ukahitaji. Jambo ambalo unataka kuelewa zaidi. Kuna jambo ambalo nataka tuzungumzie. Head of household. Kichwa cha nyumba, mkuu wa nyumba ni nani? Tunapoongelea upande wa tax, upande wa tax, familia nyingi zinaingia kwenye matatizo kwa sababu wanapojaziwa, nakuta mme wanamjaza eti yeye ni kichwa cha nyumba, mke pia wanamjaza ni kichwa cha nyumba, sijui nakuta labda na mtoto ni kichwa cha nyumba. Kwa sababu nikutia wewe ni kichwa cha nyumba, utapata ile credit ya head of household, utapata ile credit kuliko ni kutia single kwenye tax. Kwa hiyo familia nyingi zinapoingia kwenye matatizo ni kwa sababu mtu ambaye anawajazia akitia mume ni head of house, ni ina maana kichwa cha nyumba, mke naye ni kichwa cha nyumba, labda pia na mtoto ni kichwa cha nyumba, unakuta hizo tax zinaingia kwenye matatizo. Kwa sababu gani? Hauwezi ukatia watu wawili watatu eti wote ni vichwa vya nyumba kwenye address moja. Hilo haliwezekani, na hiyo ni matatizo. Hata ukitia mume ni kichwa cha nyumba na mke pia ni kichwa cha nyumba, hiyo pia ni matatizo. Ni matatizo kivipi? Ni kwa sababu ukijita wewe ni head of house, ina maana kuna bill ambazo ziko kwenye jina zako. Unapojita pia wewe ni head of house ndio mke, na ina maana kuna bill ambazo ziko kwenye majina zako, kama vile bili ya moto. Bili ya moto jina zako ziko kwenye ile bili ya moto. Bili ya maji jina zako pia ziko kwenye ile bili ya maji. Rent, wale ambao kuna mortgage, ina maana jina zako pia ziko kwenye ile rent au ile mortgage. Sijui unanunua chakula, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo uko na proof, uko na vigezo ya kuonesha mimi nina vitu ninavyovilipia, ndio maana najiita kichwa cha nyumba. Na vile vitu lazima viwe heko majina zako. Sio tu unalipa eti unatoa pesa unalipa, hapana. IRS inajua hivyo. Inajua nini? Inajua ile statement, kama vile bili ya moto kuna jina yako kule. Wakiona jina yako ina maana okay, huyu ni head of household kwa sababu bili ya moto kuna jina yako. Lakini kama bili ya moto hakuna jina yako, naona japo tunatoa pesa mfukoni, that doesn't mean eti hiyo wewe ni head of household. Kwa hiyo Marekani wanaenda na statement, wanaenda na proof. Unaona? Kwa hiyo sio vizuri kutia watu wawili wa address moja, wa nyumba moja, mke na mume, eti wote ni kila mtu ni kichwa cha nyumba. Hapana, hizo file mnaziingiza kwenye matatizo, kwa sababu IRS ikiona eti watu wawili wote ni vichwa vya nyumba moja, vya address moja, nini kinaendelea hapa? Lazima wataomba mtu mmoja proof, au watu wawili wanaombwa proof. Mtupatie proof zenu tuone kama kila mtu analipia fiti. Yaani ukijiita wewe ni head of house, lazima uwe unalipia angalau 50% za mabill za ile nyumba. 50%. Lakini kama hujafikia hapo, wewe hujakuwa kichwa cha nyumba. Hapana, unasaidia tu lakini hujakuwa kichwa cha nyumba. Kichwa cha nyumba ni angalau uwe unalipia bill za nyumba au majukumu ya ndani kama vile 50%. Kwa hiyo hizo file zinaingia kwenye matatizo kwa sababu tunapotia watu wawili eti wote ni kichwa cha nyumba, sio vizuri. Na ndio maana unakuta jamii wengi wanalipa IRS kwa sababu wanaposhindwa kuonyesha vile vigezo vya mabill vya kujiita eti mimi ni kichwa cha nyumba, wakishindwa kuvionyesha, faili yao ya tax inaingia kwenye matatizo. Ningekutia single kwa mfano ungepata 1000, lakini kwa sababu nilikutia kichwa cha nyumba, head of house, umepata 5000. Kwa hiyo unakuta inakuwa na credit. Sasa wewe ni chagua moja. Utapoteza 4000 au nikutia head of house, lakini inapokuja wakati eti wakombe ile document ya kuprove, unashindwa kuvionyesha kila kitu, unakosa. Kwa hiyo tuwe makini tunapojaza tax.
Sio vizuri kutia mke na mume wote ni head of house kwa sababu wapati ile credit. Na kwa sababu gani? IRS muda wote inaweza ikarudia ikaomba ile statement, kwa sababu wakiona vichwa viwili wote wanajiita head of house, lazima hawa watu wanalipa 50-50. So wataomba statement wahakikishe kama kweli kweli wanalipa 50-50. Kwa hiyo tuwe makini hapo. Lakini kama unahitaji kuelewa zaidi kuhusiana na hili jambo, unaweza kunitafuta inbox, nitaacha namba yangu hapa kwenye video, na niko hewani masaa 24, naweza nikakusaidia kwa kuelewesha tu chochote kile ambacho unataka kuelewa kuhusiana na upande wa tax. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana.